Kampana. Napalabas, nagkakaribuso dagiti tao iti sangot iti simbahan, gapu iti pan nakapaltog ni Mauro. Intaray dadagos daytoy iti ospital, ngam nataymet laeng. Kastaw na iti ladingit da salumikan Daniel, gapu iti napasamak. Iti daytamet lagun daway, maragragsakan ni Max, gapu iti panagbaligi daytoy anang patay ken ni Mauro. Nagsarak na nga rod ken ni Senyor Pasito iti hideout, tapno selebraran da ti panagbaligi ni Max. Iti sa bali a bangir, kayat ni Daniel nga ibales ti napasamag iti amana. Iso amang mes daytoy ang makisarsarita kadagiti gagayim na. Kabayatan na, kinasarita mo't ni Padre Burgos ni Salome. Ita gagayim, denggan nyo tituloy tinobela tayo ana paulwan. Kampana! Nayawitan ti bangkay ni Mauro dito balay. Padre, Sal, patid kurang ko ti pakinatong mo. Di ka pa iluyos iti marikrik na. Padre, Wan gayam. Anya tinagsaritaan niyo kan ni Hepe ita iti ospital. madaman ti panag-imbestigar. May panggap itinapasamak ka ni Mauro. Salome, Imbilin na pa'y ano mabalin na po nga. Kat saan nga agbayag ti panakalamay ni Mauro. ha, Amangan ka nung nagpagad ti biyag mi a pamilyana. Numamuan dagiti nagpatay kan ko at ti kinasya sino ni. anya, Iso asaan nga agbayag ti panakalamay ni Mauro. Padre, Diyos ko. Anya ka din daytoy ang mapaspasamag. Mauro, ay ayatan ka. Nagsakit ti papanaw mo. Diyos mo aklo. Suki, gumatang kayo ni tilakok nga ikan. Presko, dagiti tilakok nga ikan. Lagumatang kayon. Nanang, Oh, Romana anak, kumusta nga iti napanam anak ko? Indanon mo matla ti kablaog ko ni Mauro iti kasangay na? nanang, Nay, aapay nga tagsangit ka mutan anak ko. Anya ka din ti mapaspasamak ken ka. natayin ni Tata Mauro. Anya? Pinaltukan tayo di sangot ni simbahan, nanay. Diyos ko, mismo pa'y akaldawan ti kasangay na ti panakatay na. Uwan nga rod. Masya, nakamakakita ka ni Daniel nga dalatan iti abay tilungon ni Tata Mauro. Diyos ko, anya ka din da ito'y ama paspasamak. Tsak maklon na ito yung napasamag ka ni Tatang Alfon. Daniel, Ano ti kayat ko ngay baga ka ni Tatang? Ngandya kung maraming daytay ta. Tsak mo na na baga kang kuwanda ngay patpatag ko iti kastaunay. Daniel, Tatang, patpatgan ka unay. Kasangay mo ito. Naragsa ka pa nagkasangay mo. Happy birthday, Tatang. Daniel, ganyan. Ate, dagiti regalo tayo ko ni Tata Mauro. Ato'y nagiti regalo mi kan ka. Para amin kan ka nagito'y. Ganyan. Saan na makita pa ni Tata Mauro dagiti sagot tayo kung kuana. Ang damot nito yung gitara, Tatang. Ano kakayat mo na ito'y. Isasagutan da ka.
kunak na naragsak tayo itakasangay mo. Ngayon kasto'y matandi na pasamag ka na. Daniel, kayo. Naragsak ka pa nagkasangay mo, tatang. Ipatpatag na kalauna. Nukurang pa iti anak. Gumatang pa inita kayo, obing. Siyak ti magamo. Senyor, gapotadakkel tintad mo kanyak atang dan ko. Anang patay iti impormante. At damot isagot ko kan ka. Anya dayta na isagot mo kini siyak, Max. Senyor, orayon tayo labitin baon ko na panangala. Iti sagot ko kan ka. Siguraduin laeng ni Sika na magustuhan ni siyak ti bagbaga ni Sika na isagot mo kini siya. Sigurado ang magustuhan, Senyor Pasito. Si, Max. Sa dino nga rudin ti ayan ti binaon ni Sika na nangala iti isagot ni Sika kini siyak. Patsak, ngagsublidan dito'y hideout, Senyor. Ne, misodan ti timtang, Senyor Pasito. Senyor, dayta babae ti regalo ken ka. Bonita na mujer. Mabit lang, Senyor. Sabdak ti bisita. Ba kayo? Agbantay kayo na imbag iti aglawlaw. Nagturongon ni Senyor Pasito. Iti silid dayjay ay babae. Juan! Di ka kadi matanagan. Awan tiyo maya kapusor dito'y hideout. Awan kastay aganad tayo siya no. Max, nagpintas di babae ngayon regalo mo kini Senyor Pasito. Nagpudaw ka nagsiksi. Una, talaga pinilik dayjay ay babae. Tamok ang magustuhan ni Senyor Pasito. Max, siyaktun ti makamoy ti babae abang itulot iti pagpapayan na club. Sige, makamo ka siya no. Hala, yung kagbantayan iti aglawlaw. Nalpasan ti ba naginom tayo? Bye-bye tayo ni Senyor Pasito. Iti silid nga yan ti babae. Nana Salome, dakamin ka ni Daniel ti makamo kadag iti makilamay. Agin na kayo kumapay. Alfon Barok. Jack Marik na ti bandok. Di nakpakadanagan. Nana, Kita ang tigayim mo. Saan pa'y apimanaw iti abay tilungon? Agsangsangit latan. uwan nga rod, Nana. Saan pa anangan ti kayim ko? Ibagbagak iti amangan kumapay, ngam di nakmat ikaskaso. Amangan agtudo, Alfon. Mabitlaang tayo nagkudag iti mabasa iti ruwar. Siya kun, Nana. Agtalinayad kayo lang diti uneg. Nakababain kan ka, Barok. Saan ka ang nairuam iti kakastoy at trabaho? Didak pagdanagan, Nana Salome. Saan ka di akamang akmatan ti pamilya? Alfon. Kaya't kayo tulungan. Isabay bendak kumalahan. Agtudo. Siya kun di makamo kadag iti mabasa ijarwar, Nana Salome. Nana Salome, napanan ni Daniel. Tsak nasiputan mo sa dino tinapanan na, Barok. Awan batan iti abay tilungan ni Maro. Sa dino nga tan tinapanan ni Daniel. Sa pinagpig sa titudo. Alfon, ingkaman sa pulang tigayam mo. Amangan anya taramidan na. Uwan, Nana Salome. Sa pulik ni Daniel. Ipapas ko dito po ang kisabati sakit talagang ko. Ikorek. Sa pulag din ang patay ka ni tatang.
Uray ang net mapaspasanak. Aramid ako na tinaramit akong tatang. Daniel! Daniel! At kakamit lagayam dito. Gusto dahi tan gayam. Pay anak langit yan aramid. Pangasin ganyan. Isardong mo dahi ta. Agsublitan ni Jabalayo. Napaspasakan kaputan nagpig sa titudo. Daniel! Apay, ang pinatay na ti Amag! Apay! Gayem, nasakit din akong pwede napasamak ni ti Amag. Salome, makipaglading itak iti napasamak iti asawam. Agyaman na, Karida. Naamwak ka ni Romana tinapasamak. Iso akalpasan ti panaglakok iti tiyendaan. Nagturong kamin adagos dito'y balayo. Karida. Diyos ko. Unay matanda ito'y nga inaramid da iti asawam, Salome. Kunak, numakadan namin iti mabayag ni Mauro. Saan matgayam? Gaputakas to'y matan tinapasamak kan ko na. Karidad, Salome, man gagawin dito'y balaybe. Gapo iti trabaho na. Ita nagbakasyon. Kasto'y matan tinapasamak. Pinaltugan dalatan. Iti sangot ti simbahan. Salome, Isumat lagayam. Akas jay timpakpakita na ka na kami. Insala na. Kan inararakop na kami kan ni Daniel. Takas to'y kayaman ti pagtungpanan na. Nairot ti panangarakop na kanyak iti daydi arabi. Sakpay ang mapagtungkan. Nagmayat ti panagisag na. Tiyak malapdahan nga ang trabaho dito unag ti balay. Salome, Namin adu-adaras nga imbalikas na nga ay ayatan na. Kanayon na apatatan dagiti nakulap ko. Apaprusan na ti buho. Kastyay ay ang ti mapasama. Karidad. Jakap mo. Noan niya ti aramid. patib kerem ti pakinakam mo, Salome. Di ka matanagan. Tumulong kami kan ni Romana ang mga sikaso kadagiti sa nga iliw. Agyaman na kata kayo kan ni Romana. Nasingad nga agayam dagiti anak tayo. Isu nga imbilang kamatan kasmay sa agayam mo, Salome. Karidad. Ala, adda insangpot ko amakmakan. Ingka pa'y mangan. Siyak pa'y laan ti agbantay dito'y abay ti lungon ti asawam. Daniel, agdardaran ti gamgam mo. Gapoy ti panangdandanog mo iti pon ti saba. Tiyak marik na ti apgas ti gamgam ko, gayam. Agawid tan. Sapsapulan na kaninanang mo. Kung mo ka mabisin kan, tadi ka pa'y nakita anangan. Alfon, Daniel, no si bibiyaglan ni Tata Mauro, di na kayat ti kastoy nga aramidam. gayam. Di na kayat nagbisin ka. Maawatak ti kayat maamapasamak. Nga magpanunot ka kumaan na imbag, Daniel. Delikado ti kayat mong aramidan. Apay at ti pamilyak ti nakapasamakan ti kastoy, gayam. Diyak mapakawan jay tawa ng patay ka ni tatang. Daniel, Kabalak nga ibuis ti biyag ko. Maibalas ko lang ti naramid da iti amak. Daniel, bayaman dagiti otoridad ti mga ramid iti dayta.
Italik mo kadakwada ti amin. Saan kita si ka? Tiyak kaya ta maisagmak ka, gayam. Nagsubligan mo't lagay madagos dito'y balay da Daniel, Romana. Wan Alfon, kadwak ita ni Nanang. Alfon, apa ang nagsanaay ka itinaunag? Ni Daniel, Romana. Oh, apa ni Daniel? At dalatan ni Jimmy Nuyungan. Di na kayo tagawid. Nabasbasa pa itayan kaputan nagpigsa ti todo. Anya? Kinasarita kasukatan na tibado na, tanabasbasa. Ngam di nakikaskaso. Alfon, Nasakit tinakam na gapoy tinapasamak ita amana. Isa adyak makasarita na imbag. Agsang sangit latan. kaya't ko akasarita ni Daniel, Alfon. Ibagam ko man no sa dino tayan ti kayum ta. Oh, Alfon, kasla na bannog tilangam. Sa dino tinagapom. Sana rin ba nga maamon ni Manang Maria tipod na napasamak ka ni Tata Mauro? Hello? Kasarsarita ka, Alfon. Sa dino tinagapom ko na. Takasla na bambannog ka? Ah? Am ko? Napanak lang nagayayam iti basketball itayan dagiti barkadak Manang Maria. Anya? Di mo latan ni kaskaso tila nga kasimang pa diti mansyon. Kan, rumarak mo't lang. Anya? Kasangsangpot mo pa ilaan? Ngamrumwar ka manan? Un Manang, mangalak lang iti sumagmamana akabas ko. Ang mga nudwa, uno talong aldaw ti kaawan ko diti balay. Pakibagam tulatan ka ni Papa. Sa dino ngamin ti papanam. Basta, aramidom latan dyan bagak Manang. No, bilang ta sa pulunak ni Papa. Ibaga man na pa nakitayan dagiti barkadak. Gusto gayam ti kunan ni Alfon adi mo kaya ti agawid, Daniel. Nagtuto ita iti napigsa na magkaanan ti badom. Romana. Nagado ti sugat ti imam. Umay kanta agasak dagiti sugat mo. Romana. Maawatak ti marikrik nam, Daniel. Adaak dito'y amangan dingay kan ka. Di mo kumamot baybay antibakim. Siyak ngamin ti adda marikrikatan no makitkita ka akasta. Di mo kumamot papasan ti bagim. Gapu iti mapaspasama kita. Di ka mapukawan iti namnama. Adda kami amang ipatpatagkan ka, Daniel. Inarakop na, Romana. Anya ti plan-planuan ni Daniel nga aramidan. Gagayem di uliwayan adenggen tituloy tinobela tayo na pauluan. Kampana! Nobela ken iti direksyon ni Isagani Yalong Bolyeser. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon Kampana! Agyaman kami iti ingkay panang tarabay.